Halo perlok ngapdeo subhai pi baro chaga channel junga JS Kasi Family Vlog. Te kata perlok ngamut hikai lemi menkan re bat kimenkan rokien. Te perlok atau ke YouTube ke ai apisa ai re yaci marsin play YouTube. Kadu pada bre hajar subscriber bat sau hajar ka watch time. Te perlok he ke YouTube ke ai tawa ngikan re boncir te perlok hai ngan hikai pi lep no ngin cir bat no ngin cir ya tak bisa buka YouTube kalau ayak ci ho perlok hai sedang no te perlok kata ngin play ya ka YouTube di kata ngin ane review bat hadin kata ngin ane men to profile bat bisa item dot like ta ngin ane share bisa copy ka link pada hadin kata bisa bak no ngin one ha ka Play Store bat bisa download web lada pipa download re lada pila download te start open te perlok ngin tho itu app YT tool te perlok mang la download la tengan open no adin kata apa ne te adin kata ngi enter video tingi hat tho te kaling bangila copy ting anti go te hadin kata kir apau ki view ki video bar subscriber ki la cokan no te perlok ngiwan ne room cir ne tumut ke pisa ke YouTube ke ai la co $10 te kumut perlok ene pisa kabu mi pat co re hajar subscriber bat 1,000 kanta ka watch time te kumut ngila re bonse ka ne pisa